Dobrodošli na kanal Sveže vesti. Sofija Nićijević se oprostila putem društvenih mreža. U porodici Sofije Nićijević je zavladala tuga budući da je, kako je rekla, preminuo otac njene sestre, pa se ona tako oglasila putem Instagrama. Sofija je naime podelila crnu fotografiju na kojoj se potresnim rečima oprostila od oca svoje sestre. Previše stresa, tuge i bola. Nemoćno stojim ispred osobe koju najviše volim. Gledam je u suzama, ne mogu da joj pomognem. U meni se sve pomiješalo, strah, pretežak bol u grudima, tuga koja kida dušu. Dobri ljudi se tako kratko zadrže na ovom svetu. Postoje dani koji zauvek ostaju urezani u dušu, a današnji nikada neću moći da zaboravim. Počivaj u miru, napisala je Sofija na svom Instagramu, a onda dala kratku izjavu. Smrtni slučaj u borbi sa opakom bolešću, sestrin tata izgubio bitku, rekla je Sofija. Hvala vam što ste na kanalu Sveže vesti.